Ka design ki riam yatho baya pher ka way na ka wepat. Tang na wets. Hamaulay moro Shillong. Ki Khubor kimat inya phai minta shi Khubor na ke Jylla. Dr. Mukul Sangma ubriu nongilam Kylleng Persha hapok ying dorbar thawan ke Jylla pratakranting ya ke sarkar Meghalaya Democratic Alliance holo ke jing thungkam ni ke political appointee ba ke jing yo nong pahara ke jongki ke bela prinsip ya ke pisau pat ba. Dr. Mukul Sangma wala penpau ba ke we neknat ba ke sarkar ke bela pindan kambakla kira ya ke tanat kampo ying jong ke Jylla ya ke bela shu ai nong pahara ki klamdan ke no ke jing ma ha ke jing em ke jongki. Nong ilam Kylleng Persha jong ke ying dorbar thawan ke Jylla Dr. Mukul Sangma ula penpau ke jing sngolingo ya ke rukom trekam jong ke sarkar Meghalaya Democratic Alliance hapok ke jing alam jong ke National People's Party ke bela kentat banya tho ke jing shisha ke bela tingkren da ke office jong controller account general. Dr. Mukul Sangma ula penpau ba ke sarkar ke yat lat nakaan wat hadin bagi ke kaipot da ke CAG ladak banwanra hapok ke ying dorbar thawan ke Jylla. Menteri Sarkar bepet ya katna Sericulture and Weaving uba Lingdo ha khandai trik Nailur ajar posau laplat patba ya ke jing drodor ke bladro ha ke kendro ke office trikam ke Directorate of Sericulture and Weaving ke benah lachumya. Kani ke projek kelongkum shibenta ban pen internet di building sarkar ling ba ke projek donate a wall pelapenya da ke ST plus Art India ringkat ke jing Trailang ke Asian Paint bat playo jing kershan na katna textile ke sarkar Jylla. Kari Boy College kala rakhe ke jingnya lenti ke basau postnam ha khandai trik Nailur ajar posau da ke bukan mau bat kan mau buramru you principal meningkong jang ke college uba RI marshiring ula klat no. Kani college ya ke blessing house nam ka khandai spa praposau kala jing shakri bat ajing kai iki babun ke samla pule ha themri boy bawan nek long ying long sem ba khamduna ke yo ka kon. Hakani kesni lasa Kylleng do MLA jong nongpo constituency uba Meral Bonds im ulongru kumukongsan principal jong college EC Benny ki bahing sem jong ba RI Marshiring udukot barim jong college uba RR kinsai makdo kinong hikai ki samla pule bagi dukot jong Boy College Students Union. Kinong hikai jong school SSA kibran hapok kshatri jong all Meghalaya SSA School Teachers Association hanka ke jong Trailang ba ko all Garo Hills SSA School Teachers Association ha ke jing lang ka balong ha ka nyotre Nailur ajar posau hanong stan klarai bandawa ya ke sarkar Jylla ban kintiu no ke jing siu tulok jong hikai SSA ke ba kinjo hadu 6%. Uba Peter Ternyang Presiden jangka AMSSASTA sangkeme ulong beginang kai school SSA jangka niki ali kikin hon da kuwe ke sur klashim yakarai bandawa na ke sarkar baka de ben kintiu no yake jing siu tulap ke 6% ha ka bakin ipor hapo unu benai Nailur lam komta kini ki arseng kin pelong da ke jinga ki shangklai mongor klambo po. Kinongnya kali kamai tourist kibran hapo ke shatri jong ko all khasi Meghalaya Tourist Taxis Association lepen long ke jinga ki dag bete lama yong ya borok ki kali kamai kibran hanong ba Shillong. Ka jinga ki kalong ban penbor ke sarkar Jylla bagan shim ni kilat lenti ban perking ya borok ki kali kamai kibran bar jong ke Jylla belek bu briu syakja ka jongok kai kibran hakeleng ke Jylla Meghalaya. Kajing dawa kalong ru ban pinbor ya ke sarkar Jylla bagade ban bat hi kali kamai tourist ha kanu kanu ke jaka ban ailat pat hi kali kamai na ke Jylla Meghalaya ban kit ya ki briu syek jaka jong kai ka kin hon ye lek kai football jong ke Jylla Meghalaya ya ka belemi khmat da ka Minken Christian Higher Secondary School Nriboy District kala pinjam khnap ya ka kin hon ye lek kai na ke Jylla Arunachal Pradesh da ka pinlim no da nyogola not hak lempung ye lek kai semi final jang ka under 17 boys Broto Cup ajar posau ke belong New Delhi ka khandai trik Nailur ajar posau. Wat pedeng ke jengya ki kin honya kali kamai tourist hapo ke Jylla Meghalaya ba ke sarkar kamde ban aila de kali tourist banabar bakin yo let shaduk ke jaka jengok kai Pyrthei namar ba ke penduk nong ki trai Jylla pausi la yo jingtip bade ke sarkar MDA1 ke penduk ya ke hukum bla penmi na ke office u commissioner ke transport syar barok ke DTO ban perking kali ban wan nabar.
Halo kani ke kon hinyo trip National Awakening Movement mentakasni ke kenai trip Nailur ke led banyak kendo yuba jigur mirthong ubadu executive member bepet yake trading license ban penpau hula ke jingok lat ki kali kamai banabar ban let shaduk ki jaga jingok kai Pyrthei kandaran ke trading license. Kahnyo trip National Youth Front jangkeri war mi circle pin osla daga jing sngokia ke kot kakya jangki pat ba besong basa hasilentar jang ke surak pin osla kredit banyak kendo ikinong ilam ke National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited halo ke jing pom pelat ke surak kajing let jang dekot ke HNYF riwar kadai hadin baik layo ya ke jing ujor nagi pat ba ya ke ken hon lailam du president uba Ronaldo Khubor was ketri uba te bor mar banyak Mentah perginya pagi ki Khubor nakari. Ka India kelapan klan shushu ya ke jing maham hadir mengkelap ya wei beriu ubah subah bula yo ya ke jing pang mpox badang shuan pai dangshan nak wei keri Afrika ke bagian ke jing pang kasapriang. Unang pang bela syak pen kerpang ha ke jaga sumar bela bu kerpang dang syak le bung kites ban pentikna ya ke jing pang. Ketenak kekoi kakya jang ke sokar pedeng kebut ya kendon belabu kenthop ya jingwat ya biya kenduk bagi jing pet ngor berang ya chakman ka mpox ke jing pangklam ke bela pen mena kum ke jing ha koi kakya da ke WHO ha ka South Kunailar ajar posa ulat jang ke Jylla West Bengal UCV Ananda Bose ulat kentu ya ke menteri rangba ke Jylla ka Mamata Banerjee bahkan weng tamno he pulet ke Kolkata bahkan khot ya ke jingalang bakirke jang ke hon menteri halo ke RG Medical College ke baya day bak ke jing sya le bejat baca penyam ke Dr. Khenna ke berang syahikai ulat lapen pau ya ke jing snokya ya guru kompenya ke sorkar Jylla ya ke jinglong jingman bak ke jing ki ke berang ya chakman ulat her ya ke sorkar Trinamool Congress halo ke jing bamle AA jangka pat ula banjur ya ke jingnon kam bandan ke jing bishar hok bak ke jing buat renti ya ke sinsyar khadar Kijing ki kedang yai biteng ha Kylleng ke Kolkata bat West Bengal ha ka baki kin hon repair ki dawa ban shimkya baban ai hok na ka benta ka diga ke doktor bra klat no ha coach district jang ke Gujarat khatam ki bre kin thop ya samur ki khenna ki layap na ka jingpang ka phella ha de jing jor jang islam ki he sarkar ki suba bagi jingpang pneumonitis ke de ka taw de kim shim la kentat bagi dan ki weipat ki jingpang Wada pedeng gejing persang de gejing pang ke betikna keempat syai bha ha ke bagi nong pang ke dan gejing shet jing bering mensim bagi jing pang sni do ka tenak Khubor ANI kelab ujor mukut duma persya ke Netflix bat ki nong penmi ya ke film IC 814 The Kandahar Hijack ha ke bak keno bak te ke film kelab pendan kam gejing tho bat ke muhor jong ke ANI kelam gejing ben Ka ENA kapan banweng no South League episode na kani ka show. Kani ka series kabla pensyong nongrim hala ka jing sya rabor jang ka lingsun 814 jang ka Indian Airlines house nam ka khandai spark nai po khandai klamar i jing sya kin tho. Namar ka jing bam dikna ba ka jing pin pau bakla. Dangshan ka Netflix kala pendrung ya ka jing pin pau banweng ka jing dek ngampat jubab ya ka jing ujol mukut duma jang ka ENA. Ka Delhi High Court kan sabishar benya ya kani ka mukut duma. Mentah perginya pai syiki Khubor nak lengkiri ke Pyrthei. Ka menteri ramba do jangkiri Italy ke Georgia Meloni kala ong bakiri kom ke India bat ke China kila ban yaram ban wanra ke jingsuk ha ke jing kenat ha Ukraine. Kala penpau ya kini ke jingkran hadim bakala ya kendo yu presiden ke Ukraine Vladimir Zelensky bar hadim ke jing itho jong presiden ke Russia Vladimir Putin ya ke benta jong ke India ha ke wanra jingsuk ke Meloni kala banjur ya ke jingnan kam bakiri kini trelang banlat na ke jing kolmar ha ke yok kokot jong ke Pyrthei kala pentikna ke jing kershan jong ke Italy ya ke Ukraine bakla keren shapang ke jingnan kam bantai pat ya ke Ukraine shwa ke portlang batkum juru ya ke jingnan keti jong ke Italy ha ke jinglang ban penbha ya ke Ukraine house nam araja pausan Menteri ramba do keri jong ke Israel Benjamin Netanyahu ulong bagi Israel ke syakir saudong ha ke jimut jing berkhat basnio bagi Iran bagi kat tu kat ni ke parlok jongka ke pen priang ya ke jingmut ke pen mensau ke pen shlur ya ke jing hiar thma ke kam thombor bagi kam le no persya ke Israel bat kiwe ketika jing kran jong u kolong hadien ke jing hiar thma jong ki le no ha ke jing king alen bai ha ke balai ngut ke nong Israel ke la syapin yap
Netanyahu la pendam jor ya kete ke jing sha thombor bat ya roi ki bor pahra ki bla ban khanglat shu ke jing men sao. Ula kenok ru ba ka Hamas ka persang ban bet ya ke jing yapat bo la pen ken mau biang ya ke jing kulma jong ke Israel bat penlim ya ka Hamas bat ban wanra jing shingan ya kan. Arngut kinong yalam jong ka Palestinian Islamic Jihad kila yap ha ke jing hiar thama jong ke Israel ha Gaza. Kylleng sunya pom kelahir thama ya kuwe ke command center hadir al-bala bat kala penyap yu Abdallah Khatib baru hatem Abu Ajidian kibadon kiti hakikam thombor persya ikisipai Israel. Ka IDF kalaong bagla shimkia bha banlat nagajing mensaw kiri padba. Kede gajing sya thombor kede shibenta nagajing khon jang ke Israel keberangnya syakmat halo gajing sya thombor jang ke Hamas haka benta basyathi jang ke Israel haka nyotrik urusaw araja apolai. Rahul Gandhi unong ilam jang ke seng Kongres ulas dang ke jing let jengo ke balai sngi US ha Dallas Texas haka bola yo ya ke jing pediang sngo bha ne kinong India bat na ke Indian Overseas Congress. Ulaya sam haki social media bu sngo komen bandan ye ke jing kren ki ba kongsan ban pen bha ye ke jing adai hapdeng ke India bat ke US. Kini ke jing let ke banding kong jong sha US hadin ke election Lok Sabha araja phausaw. Rahul ulet ru sha Washington DC usam pitroda unong elam jaga Indian Overseas Congress ulet ho bekinong shnong kri India khamtam kitur bedan haga technology baka kam khai kisnotnat bha ye kini ke jingwan jang Rahul. Ka kinhun sipai jang ke Sudan ke Rapid Support Forces kelahir thama ya kenong ba senar ha ka ba palat arphongut ki bre ke layam bat palat chispa ngot ki ba mensaw. Ki kinhun ajing rap nagathan kaliya thu bagi RSF klasiat kuli hakayu senar bat hakwe ka dong ka marjan haksni ublei. Ka RSF klasin share shibun ki benta jang ke Jylla senar ka bak sipai jang Sudan ki senshar haka benta basya phang mi ni. Ka jingale hapdeng ki RSF bat ki sipai na du yayong arajar polai la penyap omduna ka kan rewajar dos pasan phongut ki brio bat la penlong ki pholak ngot ban phetwer hapo bat shaba jang ke Sudan. Ka taipon yagi ke eryong ke bajurba lalen shop ya ke Vietnam bat ke China. Ha Vietnam kelapin long ya san pukendang ki brio ban yap ni ja rangai kelapin mensaw ya arspa sa pu nyongut ki brio ba kelapin julor ya ki bon ki yeng kisam ki surak ba ki jakarem. Kene ke eryong kelawan ra ru ik jing tua khendo ki bishir ke khamtam ha ki thain lao chai bat putho. Ha China ka yagi kene ke eryong ke bajur tam ha ka portlang ngadu usnam ka khandai spa sa pu khandai. Ki jaka kum ka haina baka gondong kila syak takjur bala pen kendria ya ki brio syak jaka ki bakham shngai. Hakathan chithe jong ka Morocco ka jinjor jong uslap baka jing shlei kila pen yam hadu khat wengut ki brio ba khandai ngut ki wepat ki dang jarngai. Hinyongut ki brio lalap ha Jylla tata ba sangut ki wepat kinthop yo we bari lalap ha Jylla arachidia ba desnet. Ka jinslei kala penjuloru ya sapot lik yeng bakandai pulait li ki benta jang ka sura. Uslap la penthot ya ka boarding ka ba ka telefon. Ha Nigeria dunai ka sahu prangot ki brio ki layap hadi makwe ka tangka kit phnyang kala Pyrthei ha ka surak ba ka bon brio ha ka Jylla nija. Kedi ka tangka kala tendra ya ka ka trok ka bekit ya ki jingri ha ka surak ba bida aja lapai bar kala wanra ya ki jing Pyrthei ka bejur. Ki lik we pat ki kali ru kila kemding. Nilo ki sahu prangot ki bayam dunai ka san potli ki jingri kila du no ha ka tege jingja accident. Ka Myanmar kadang tray ban pinmi ya ka lungsit terkhong da ka pendan kam ya ki buit bastat na ki we pat kiri. Ki kam di lungsit ha kri ki thmu ban pinmi kumba arspa ton ka lungsit bla terkhong man la usnam ban pinbiang shakiri kum ki China, Japan ba Thailand. Kakin hun jang kilai hu prangut kinong sengkam sengjam kidang persang yaki buat pinmi per ban pentikna baga jingbha kaya ha bagi kendon jang ka Pyrthei. Kidang thmuru ban bu ya ka jaka lungsit ka kerpang hanai pya tau ha ka bagi nong rep kinong pinmi bagi nong thiet kila ba trelang ban penbha yaki technology bagi lar ki lenti ban penyayo. Ikitu kilong ki khubor hakimat kimat khublei.